Sipai ule August nisari sang ni som ni le paruk kania Middle East boina kal zela mingani khan Yemen ram chunga mariple harramaun biala sipai kem te be ani awangin Yemen sarkar sipai atlem bera mi som thum an thia hei hi Houthi te chuan anti ani thu an soya ebe na hi arab thak le ni in an soi tin Strait of Hormuz long be na atheng zeu zeu renga ama kha chuan Iran nen in biak na kan nei anti reng lai point long be ani chuan USian na takin achang let mai thina nia hetia angoi tarang hian mitam tak makti a hlo hle tuna hian in rem na zongin in biak na akalme kan tia media rang te chuan Iran du dan angin USian in rem na asiam puidon ni om takin an tar langa he thil hi athleng ani chuan Iran laka hian US atlom ti na ani dona Iran hi chuan Oman nen Strait of Hormuz en kol dan tur chungchanga in biak na kan neya US nen in biak na kan nei lo ti in an soya ma se mithiam te chuan Oman le Iran in biak na hian apen vuan tu a phong vuan tu chu Oman lama hian USA tho hi ani he in rem na hi lo ompo ni se USian ne na chang tu wa anin puang tho don ti in an ngaya ma se Iran du dan anga Oman le Iran in biak na a hlo tlinga he thil hi USin apom pui ani chuan US chu atlom chiang don hle ti na ani kan channel te min lo ngai lut sakin min lo thlir saka min lo ngai thak sak thina nangma nia wanga vo in ni thlenga news te la boy pui ve thei kan ni ti kan in ria in chunga kan lom tak zeta chuti rual chuan kan channel min la subscribe lo ten min lo subscribe ve ngai turin kan ngen chewa like hype le comment te min lo pek sak ve tur le in ram chanang anga min lo share sak ve turin kan han ngen non le chewa ni ninga ni khan Yemen ram chunga marip le hadramaun biala sipai kem te be ani awangin Yemen sarkar sipai atlem bera mi somthum an thi ti sarkar thupuang tu te chuan an tar langa thi za thi an lapung thei bok ti in an tar lang zui bok ani an nuwa Iran thlop Houthi helpol te chuan he be na hi an ti ani ti pomin he bial pahnia Saudi sipai in siam rem te chu mizail le drone manga an be thuan puang ani Houthi te chuan al ruwait al arab le al thania biala Saudi sipai om khom te chu ballistic missile le drone mangin an kap ti an soya he helpol hian Saudi lam tran pui sipai tam tak an thia liam po anom nuala sipai kem te ral thuam da na in te le lir thei te ti chiatani ti an tar langani Reuters chuan Houthi te thu chua hi ataka thleng ani em ti afin fiang ngal thei ri lawani Houthi ten an soidan chuan an thunun na mun bial be tur zonga Saudi sipai te in buat sai na lian tak an mu nuwa he be na hi an tranta ani Yemen Health Ministry chuan marip le hadramaun biala damdoi in le mun rang te chu sipai hiam tuam hlom turin in peisa a turin thuan pe ngala he be na hi poi anti hle ti tar langin al ruwek le al arab biala sipai poste be ani ti an soyani US mission to Yemen point marip le hadramauna Yemen sipai boral ta chung te nena tor puina anthona he be na hi Yemen mi pui te chunga Houthi ten terrorism fir fia ka chet na an kal pui zel na ani ti in an soyani kumti ratang khan Houthi te hian Saudi Arabia in Yemen ahwal tlat chu lo chan let nan Red Sea Saudi naval blockade an lo puang to a hei hi Riyadh chuan a phathung Saudi Arabia hian kumsang ni le som panga atang khan internationalin sarkar apom Yemen sarkar thlopian sipai pol coalition an lo kai hruai to a hei hi Houthi ten kumsang ni le som palia an mun pui sana an chu sak nuwa ania he buaina hian Yemen ram na satakin na tichia a tual chung mi pui khosak le economy buaina thuk tak a thlen zui ani ni lai ni khan West Bank ka tuba khwa a
Palestinian te in engemaw zat chu Israel mi helai ram lua sak tu zinga mi settler pakhatin a hal sak nia soyani tin ninga nia IDF thu chua chuan atar langa in engemaw zat halani ti thu thang an hriat nuin IDF le tual chung police te chu a hmuna hian an kal ngalani a hmunan thlen hian police te chuan chung mun chun dapa in kang bang te banga thuziak graffiti le bungrua ti chiat te an hmua IDF le police te a hmun an thlen main rin hlel te hi an lo tlan bo manani Haaretz report danin he beina hian Palestinian mi paruk an hliama naw pang kumnga mi kumruk mi kumriat mi le kumsom mi baka kumsom thum le panga mi meichia le kumsom ni pahnih mi pa hliam zinga hian an telani khochunga in engemaw zat halania IDF chuan an hnuwa he beina hi an thu chua an dem thu an tar lang zui ani IDF chuan hetiang thil thleng tual chung mi meichia le naupang te thlenga hiam le ti na thi na takina dema dan ken ko tu law enforcement te chuan he thil ti tu te hi ro rel na ma an hruai ngei IDF chuan a be se ani thole ni khan na plus nai vaya talfit le jalut khuwa te Israel settler ten liep theile bungrua an hal thu Palestinian ten an tar lang nia soi ani ti in Haaretz chuan a tar langa khopa khata chuan banga spray peina ziak huba ti le avi ina horo ti te mu ania he thil hi Central Command Chief Major General avi blat anti chan ani mel hle ti in an soi ani he thil thleng hi Defense Minister Israel Katz blata ban atum thu apuana tanga buaina lo chuak zui ania ma se ka chahian ni lai ni khan settlement fuai tu te na anin kom nuin athutluk na hi anung tok le ni Iran President Masoud Pezeshkian chuan Iran Supreme Leader Thar Mustafa Khamenei biak le in po chu tundin huna a har sa hle tin ni lai zana State TV interview a soi chuaka US le Israel tangrual ten Iran anbe masak berni February ni som ni le pariat sang ni som ni paruka an tha tak Ayatollah Ali Khamenei IO2 apa thak tu Mustafa Khamenei chu Supreme Leader ani nuwa tangin van tlang ma ala inlan mi alovani Iran media site tapnak chuan thotan ni khan Supreme Leader hian President Pezeshkian nena aban na athon non le ni chuan apom sakto tur thu zia ken athon ti in achua hemi thu hi Khamenei chung te pakhat nena tanga donani Pezeshkian hian ni lai ni khan Hamas Political Bureau ho tu Khalil al-Haya chu phone in abia Israel le Hamas inkar thuwa Palestinian huai tu te thutluk na le malak na engpo Tehran chuan athlop tlat tur thuwa khilani Tehran sarkar chuan Supreme Leader thusoi audio recording aphal lawa Tehran municipality nuaya al Masahari chanchin bu chuan Khamenei omna le adin mun an hriat chua pha an hlau thon thuwa tar lang a ole a thusoi atanga a omna chui chua theina konga an tar lang boka acoustic signature te electric chakna le akal chakdan audio file imprint khori le a o atanga aril ruha dan chui thei ani ti in an film khur ema chu wangin atrong ringot po low record an phal lowani Iran President Masoud Pezeshkian chuan United States le Israel te chuan darkar somli pariat chung lekin Syria kongzo in Iran hi thunun antum ti an hriat ti in na soya Iran ram politics le sipairal thuam chaknate an mel maten an musitin an mu niam zia tar lang tu ani ati Pezeshkian chuan ramdang ten Iran mi puizinga GI na le buaina chok chuaka darkar somli le pariat chung ya sarkar kher thutura an ruwa man na chu ram ven him na chak takawangin a hlo cham thak thuwa soya in dai dan na le hrek na rang nuaya po Iran hi vo in thlengin ram chak le zaum tak ani zui sel thuwa ta lang bokani heti lai hian Iran huai tu lu ber Khamenei lam nai tak
nupa a anin siama wanga an lam mai tak ni ta chuan Iran sarkar hi rin tak ni to lova sarkar thar siam tomin sipai chakna manga malak me kan itiin chiang takin asoya Iran sarkar hi an buai ru hle ti achiang ani Iran a chuan mi pui helna a thlen le an hlau baka ram chung ven himna konga an fim khur zwal le a ram chunga mi pui in lung rualna ti chak tur tin sakhwa political le military security ho tu te chuan an ram do tu te laka in lung rual taka an din angai thuan tar langa an ram ro rel na do dal na le thu oi lo na laka do theina an nei tlem tual tuala sakhwalama an security police te point mei chia te lukhu na mai khu na hijab thataka vua tur te dor kai le zirtir tu dan thami te an nor na to in an vau khan na sa hle ni January tha a widespread anti-establishment protest thleng zok awang khan mitam tak an thia mitam tak man le tha an ni president Masau Pezeskian chuan thil thleng hi akhatak zeta theihil theilo ani ti na tar langa US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chu helung oilo na chok chuak tua hiana pu bokani UN Human Rights Chief Volker Turk soidanin March ni som le pakwa atang khan ram ven himna kai noi thu buai siam sak an ni awangin mi somnga le paruk aya tlem lo khai hlum tha an ni to ti asoya mi za aya tamten hetiang hremna hi an ma chon mek bok Isfahan Ali Khani Square January protesta in nam noi tin tlangwal pahni chu khen mangin van tlang ma a khai hlum an nia an chung tele mi puiten he thil hi lodan tumma se sipai ten an chakna mangin an not dara Judiciary Chief Mohseni Egi chuan hremna rang taka pek hi min dal tu le min ti buai tur laka fihlim na poimo takani ti ina soyani UN le Oslo based Iran Human Rights IHR te chuan thi tura hremna pek hi ti top turin an nge na kumsang ni som ni panga chung khan mi sang khat le zaruk aya tam thi tura an chung thurel anom ti an lo chin chia to ani authorities chuan internet te shutdown in social media account le kholai cafe bookstore le culture center te phei chu mandatory dress code le norms te an zom lo ti in an lo khap sak pho to a tuna Iran ni puidin mun chu tu bau le do lung in kara reng ang an nia an chepin lau tur an nga em a thilman atawa sum awang sia an buai hleni US President Donald Trump chuan US in Iran be na tur ral thuam atla cham ran to ti thu ron chuak mek chu apha a he thil puang zar tu mi thuru khai lang tu te chu chui chu a lung ina tan tir ngei atum thua puang ani US yan ral thuam munition tam takanaya abikin ral thuam poimo chi rang ranga chubaka mamo dana zirin na satakin thil dang po siam bel ania US a laklu mek ani bok defense company te chuan kan rama nge ral thuam siam tu kan neya kil rang ranga factory le plan liam ber te an din mek ani hetiang thil dik lo le phatsan na thuziak puang zar tu likars te hi an chui meka hun rei tak lungin tan ti ran niang ati media rang CNN Reuters Washington Post CBS tele media dang te chuan Iran nena inbe nakal zela US sipai te hian an ral thuam man chi rang interceptor missile thet Patriot le ATACMS te an mang tam to hle ni atar langin mel maral thuam laka lo inven na bi khi za somriat don an man to thuan zia kani Trump le White House chuan hei hi news belchian dol lo thudik lo le phatsan na ti en anola defense production na satakin an nor chuak meka thuruk zong puang chuak tu te chu dan anga hremna na tak pek an tum thu asoi zuani hetiang hian Trump le White House sian phama se
heng an ral thuam plak cham mek an soi siam tur hian man mo takin ral thuam siam tu company tenen in rem na ziakin an siam chua thin zat ayat chak zok le tam zok siam turin anin rema US yan langa tok viau ni se hetianga man mo taka ral thuam siam tura US in ma alak vut vut hi an ring lovani an soi ang hian US yan ral thuam hrim hrim hi atla cham vek kani lova Iranin drone le misaila an ron be na lo dan na lo ka thak na bik le Iran an wa be thin na misail lampang chi te hi an tla cham tran to ti na ani berani US chuan ral thuam tam tak ala nei thu soima se CNN le thulak na rang ten het missile defense system ral thuam interceptor za asom riat vel zet an mang zo to ti le military commander sang ten ral thuam stockpile chu an yam to hle tin warning an pek thu te hi adik nge ani ti in an soyani US Vice President JD Vance chuan Iran nera in biak na chuan hun ala du rei don thu le Iran kal phung hi adar sal hle ani ti in na soya a soi om zia chu Iran a hian thu nei an tama an thu hi ain mulavin an huai tu te thu ain kal na sa tunge thu nei tu ber po fiat a har sa ati na ani ber US a oil man ala sang reng chungin oil man hi ala niam lenga US chu chak zoka atanga Iran chu nuclear ral thuam anei tir ngai lowang ti na soibok Red Sea bula Bab el Mandeb Strait chevela long pahni be ani le awangin Iran beket Houthi rebel telaka film khur angai zual hleni in biak na kan nei anti lai po in Iran le athurwal puiten longan be chuan US yan natakin abeilet ve mai zela tuna in biak na kan nei anti laia long be ani le chungpo a US angoi tatlat hian US in Iran abe na bik le Iran be na laka lo in ven na ral thuam atla cham tran tia an soi hi adik nge ring tu mithiam te zinga an tam hle a tin US President Donald Trump point thuruk lo puang chuak tu ti in a soi tlat maya hei hi dot mulum ni sela chuan thuruk puang chuak tu ti loin dot verdar tu ti mai om takania helai Trump thu soya po hian ama ain soi oka an ngai ani President Donald Trump chuan ninga ni khan Defense Secretary Pete Hegseth na thodana alom tak zet ti le US paiten ral thuam an ta cham anga an ta lan chu thudik lo ani thu hi a soinon le ni Trump chuan thu sosiala a Defense Secretary Pete Hegseth na tho churo pui takani thu soyen za aphu hle ti in atar langa Venezuela President Nicolas Maduro an man na darkar som ti le pali po tling lo chunga lo tling taka an chet thu le Iran nuclear ral thuam nei tir lo tura an malak mek na po akal tuang hle ti in a soibokani US le Iran in do na in tharuk mel a mu tak nuwa in do na thleng mek chung changa mi pui ngai dan an la le a hei hi Reuters Ipsos poll tharber chuan a tar langani niruk chung poll an lak hi thotan ni khana topa poll azoa chang tu za a somnga chuan Irana US sipai chet na hian nakuma Middle East a buaina atilian zual don ni in an ngaya hei hi hebiala muanna athen ring tu za a som pasari ain alet thungotin an tamzo kani mi za a som paruk dang chuan muanna hi apa ngai reng ani an ringa za a som pasari chuan ka that hiam lova zo na hi ka chang theilo antia America mi puite hi petrol le gas man sang zela wangin an mang anga an ngai dan soitu mi za asom nga pariat phei chuan gas man apun zel an laringa za asom panga chawin azia om an be se ani zo na chang tu te chuan Russia in Ukraine arun na po a chezongin an muwa atam zokin kum engemo zat nuwa po a chiat zual zel ringin an hlau thonga khovel mundanga buaina thar lo chuak thei tur te po tha anti lovin poi anti hle ni hemi pui ngai dana hian
Trump le a party pui Republican te tan November tha a mid-term election lo thleng tura Congressa thunei na an chel mek te him an tum na konga a har sa hle don ti alangani Trump hian January sang ni som ni panga khan indona mol mang tak pumpel atiama he athutiam hian September ni som pakhat sang ni pakhata Al-Qaeda be na nuaya kum som ni chung zet lo om to te thin lunga khoi hle a ma se tu na chuan indona chok chuak tu ang hialangai an tam to hle ni Trump patram masa a State Department a Middle East official lian bernichin David Shankar chuan in be na hi all sam takin top ma se economic lama angong hi ana zual zel thei atia amai ro chu indona hian Middle East a buaina athlen chhongei don em ti chu achiang lova US le Israel be na hian Iran sipai thil ti thei takle tual chung proxy network te na satakin ati chaklo ti atar langa Iran sarkar thil ti thei tak ti chiat ani dan hi nipuin an khathiam tok lawani ti en Shankar tuna Washington Institute for Near East Policy a chuana soyani Trumpan Israel na February thatop lama indona antrana khan US taxpayer te na tanga an poisa mu US dollar billion somthum pasari le poinga ayatlem lo an seng to a US sipai som pariat an thi to a Iran mi sang tam tak an thi to bokani Paul thar bera chuan American te chuan indona kalme khi a chhezualanga indona thar a chuakang ti an hlau thong ti an tar langa mi pui za a somnga pariat chuan Russia le Ukraine indo chungchanga po US le European rama an thurwal puiten Ukraine nena ral thuam an pele intelligence manga an thlop chuan buaina ati zual an hlau hleni mi pui za a somnga le pangadang chuan China in Taiwan abe an hlau thong boka za a somli pariat chuan Russia le Ukraine baka European ramdang inkara indona achuakang ti an hlawa za a somthum pasari chuan Greenland chungchanga US achet lewak an hlau em bokani Trump hian Strait of Hormuz chungchanga in remna ommai tur angin soifo ma se buai tira tanga andin mun aya mason na tak a chuang lo ti independent media chuan atar langa US President Donald Trump pale Israel ten Iran anbe tana tanga tharuk mel amu to nuwa US President hian he buaina in ahrin chua zinga lian ber Strait of Hormuz buaina chu chinfel dan tur azong na satabera in biak na le sipai manga in be na thlenga ma alak zui zel nuwa po in remna anla nei hlei theilowa hetiang kara helaya long tlanvel be chun zomani zelawang hian khovel economia buaina azwal tuala oil le energy man apung chho lebok in biak na hi tuna hian akalme kani tin Trump chuan thotan nia tang khan asoi renga he thu asoi ma dar kar thlem te a khan Iran chuan in biak na nei tur malak na aum lo thu le US nen in biak an tum lo thu an puang ve thungani Iran ho tu te chuan oman nen chau Hormuz chungchanga anin bemek antia heta hian US engchen nge ain rol achiang lova ma se mi thiam te chuan the independent nena in remna a omani chuan Trump hian ka kut nu le lo thin na ti in a soi zui du nge yan ringani Chatham House Middle East le North Africa Programmer Professor Dr. Nell William chuan oman hi ama chofin a chehrang lowang he thila hian pen vuan tu a phong vuan tu ni ma se Gulf rama a partner dang tele US tenen tho dun na an nei ngei don ani ti ina soya mithiam ten an soidanin US hian Iran nena service fee tia mingvoin environmental payment environment hum himna chiangin poisa an choi tir theani Trump chuan he in rem na hi Washington tan lo tin na lian tak angin ta lang ma se a tak taka chuan an mual phona ani thei thunga
achan chu White House sian Iran in Strait of Hormuz pal tlang tu long ne na tanga tol chialak aput lat chu voi tam tak US sian alo nol to awangin hei hi apom le ani chuan Iran laka hian US atlom ti na ani don ani Washington a chuan Strait hon na tur in rem na hi an malak na anga puan an tum chho hle a Trump administration a ho tulian te chuan nitlem te nuwa in rem na achuak to mai thei ti in an tar lang he in biak na hian Iran le Oman in kara mason na a to a ma se ato pero an la thleng lova a malama tluang taka atop kan be sei ti in US Secretary of State Marco Rubio chuan thole ni khan thu thar la khom tu te hne na alo soi to ni Treasury Secretary Scott Bessent point be sei na sang tak lan tir chungin Strait hon na tur in rem na hi ni lai ni emo ni nga ni hian athleng mai thei ti in alo soi ve bok Iran le Oman ten Strait of Hormuz salong tlan kai hruai na tur in rem na duang mek ma se mun poimo taka long tlan tir nan he in rem na hi shipping industry long manga sumdong te tan zom har sa le don ni in tarlan ania US in Iran sarkar le a Persian Gulf State Authority thunei na chunga sanction asiam tat baka Lloyd Market Association LMA war underwater stand transit fee an choi ani chuan long guarantee insurance cover an tum to don lo ani Iran chuan long bungra phur lut zong cargo price atangin za a panga atanga za a pasari thleng chia khon atuma Omanin za a pathum vel lak adu tok thunga US thung chuan athlona long te hi tlantir ngai aphut lat thung February sang ni som ni paruka US le Israelin Iran ando tan atang khan Strait of Hormuz si khovel mamo petrol oil le gas mun nga athena mun khatlai phur chuana kong poimo berani thina athlona long te hi tlan thina ni Persian Gulf chunga lutur long zong te chu Iran bial tuipuya tanga enfia le tlantir an nianga Gulf atanga chuak turero Oman le Iran inkar kong zo in Oman nena tangin clearance an mu nuwa Iran riat tir le in an chuak thei thungang khovel long lampo lian ber shipping association tele UN shipping agency IMO te chuan compulsory fee tol khon hi khovel waterway thu thung ti chiat na le har sat na thlen tu turani thuan soyani international waterway a hetiang tol khon du na hi a zui zela khovel economy le energy security ti chiat na turani anti shipping company te chu Catch-22 kong ni tuang lo tak inkara antang meka Iranin tol chia phuta LMA insurance ro chuan chia choi long chu van duaina an to pon insurance in a huam don lo ti in worries insurance atangin pai andu boxia long nei tu te tan helai Iranin athunu na ni chuan helai pal tang hi angam to don lova an ngai ani US Treasury chuan US tual chung mi le sumdong te hna Iran Persian Gulf State Authority hna chef passage chia loman pek akhap bura chia pe anom chuan an thil nei lak sakemo sum choi tira remna an ma chon the ani July thla khan LMA war underwriter te chuan close tharan siama vessel longin Hormuz tlanman transit fee an pe ani chuan an insurance cover atop ngal to ang ti ani Trumpan Iran nen in remna an thleng hnai ta ati chungin Strait of Hormuz kong hon tum na hi US sanction to mai theina ani tlatawang le insurance ti theilowa nol ani dona wangin international shipping company te tan olsam taka zom thei rual ani don lovani Reuters in atarlan dan chuan Trumpan Iran nen kar ni thum chung lek o tur ati indona chuan atha anga chiar chuan tharuk mel amuto a February ni som tile pariata indawan trana he indona wang hian
harsat na le tual chung politics a buai na in atlak buak meka he buai na hi chuasan mai theilo din muna Trump hi ading tameka ni Strait of Hormuz chungchanga Iran le Oman ten in rem na thuthung an duang chomeka Iran du tak an ram ta na thil ti theina zaw zok he in rem na hian apedona ni Trump ta na kong om chun te chu Iran kong hon sak bom le vak ani lo le a pa nga ya blockade dang siam le te ani Iran le Oman ten Strait of Hormuz kong hon le dan tur chungchanga in rem na na an thok meka a thuthung kalpui mang hian Iran chuan Persian Gulf a longlut le chuak te chunga thu nei na le kai hruaina an nei don nia soyania US Secretary of State Marco Rubio chuan Hormuz si tu ma thunun lo le a thlona tlan theina waterway ani reng atulani atia ma se chu tiang tur chuan Iran hi an nor hlei thei si lovani analyst Aaron David Miller soi angin Trump patan du thlan tur om te chu Iran le Oman ten in rem na an siam pom sakania ba se hei hi apomani chuan Iran tan ne na anianga US tan tlom na ani don airstrike tipun airstrike thar nei le hi adu thlan the ania ma se ama anasataka abom poin Iran hi a chut tlom theilo awangin om ze thui tak anei zui le chuangin an ring lo midterm election atan a political race asang to lebok Iran pot te block reng le long be na awanga phubalak na nei zeu ma se hei hian omzia anei tak tak chuang lo Trump hian Iran sipai ho tu engemozat atha thu le an sipai chakna ati niam sak to thu te a au pui reng thina ma se in dona an thil tumbul thut Iran nuclear policy ti top le an sarkar ti chiat chu a hlot tling hlei theilowa tuna phei chuan hei hi chu a kha token an soi rezeu zewa Strait of Hormuz hon le dan tur ringot po hi an buai pui tham atling chome kani be na lian tak nei atum athul le chan po Middle East an thurwal pui te ngen na ani ti in soima se analyst tam tak chuan US missile stockpile ATACMS le precision strike missile atam to lo wang zok ni nan ngai ani Iran hian Gulf ram te avawlok na US in an energy infrastructure abe le chuan Gulf energy facility zo be ani don nia atar lana wangin Gulf rama US thurwal pui Saudi UAE le ramdang te point Trump an film khurpui hle ni China Russia le North Korea te chuan US sipai te indona a an chet theichin limitation an lo zir chiang na sa hle nia soyania Trump chuan make a deal adu zok thu le tual tha adu lo thu soi bok ma se a thutluk na wang hian US tan chan na le ming chiat na kara atang tareng mai ani Iran parliament sang National Security Commission chuan an thu chua thar bera State of Hormuz longkal vel thunun na le filak dan tur thar bill an ngai tua mek ti Iran semi official media Fars News Agency chuan atar langa US Israel baka Iranin aram do tu ati ram dang long te chu State of Hormuz an lu le an chua phal ani don lova Israel nena inzom na nei nai vai sipai mamo le mimal cargo te le Iran thopol Hezbollah ang chi te do dal tu long te po an kal phal ani don lovani mithiam te chuan Iran laka hian Trump hi atlom mek ni in an ngaya Strait of Hormuz si indo ma khan adu apiang tan long te athlona kal tlang thei ani thina he indo na wang hian helai hi boy ta veka hei hian US Israel le Iran inkar chau nilovin khovel ram pumpui deuh tho ati boy chho ta sia tuna hian US ngei po in thil dang indo na a an tum ber le an gol bera an soi Iran sarkar ti chiat te tin Iranin nuclear thuam anei tur ani lo ti te missile la om ram dang ka phak anei tur te dan an tum wanga beyan ni an ti te phei chu
asoi po an soi ri khat ta hle maya tuna chuan an ma ni ki nok ngei Strait of Hormuz khar ani tatlat mai hong turin an puai tok ta maya hei po hi an ti hlei theilo ani ta ber maya chu wangin helai buaina hi USian engtim nge achin felang ti po soi thei ani to lawa tuna hian in than alo hnai to bok nen midterm election a hian US President Donald Trump pale a party te an chak zo lawani chuan an ro rel na konga harsat na tam tak an tok don bok sia Iran du dan hian tuna Strait of Hormuz hi honle ani theinan in rem na siam puita se Iran laka US atlom don ti na ania Trump patan po du than tur awanga alu hai thak viawang ti a riat thei mithiam tam tak chuan tuna hian Iran laka US atlom meka US President Donald Trump hian Iran hi azuam swala tuna hian ama ki noka tang mekin Iran laka hian atlom meka an ngai ani news kan lak khom te kan chiar zo vek nuwa kan edit don jingdar lirik dona khan Middle East boina kalzela update thar aron oma kan news te hi kan lo chiar to vek awangin kan siam danglam to lo mayanga thil poilu tuk tur po anilem lo boka he update thara hian tuna Iran sipai IRGC le an hel an nuaya om hoten Saudi Arabia be tuma anin buat sai mek chung chang le mitam tak poina kan lo oi lo Iran an be na a an man beral thuam tele in Iranin drone le missile manga US sipai mun pui rang rang an ron be na laka an lo invent na te heng big ral thuam hi an tla cham ran to ti thu kha he thu ron puang tu CNN te media rang rang te chuan vo in jing lam thleng hian hei hi thu dikani an la titlata Trump chuan a phazela ma se Oval Office Donald Trump nge in hei hi thu dikani thu aron out chua pui vele ta a mitam takin kan news ngai thla thin zinga po US me chuan atla cham lawang kan ti thina ma se US President Donald Trump nge in he thil hi chiang takin aron soi chuaka soi ta kang khan kan news ma salam pang kha an edit le veka buai thla ka wang le thil poilu tuk thilin thak dang lam tam lu tu kom lo wangin kan siam rem ta lo mai ani Saudi le ache vel ram rang rang intelligence report rang rang atanga lan danin Irana Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC kai huaina nuaya Iraq helpol le Houthi te chuan Gulf from Saudi Arabia be turin anin buat sai meka Saudi official chuan he intelligence report hi rirufim takaven atrul hleni atia Saudi Arabia in buaina ti zia om arot mek lai le in rem na tura in biak na pon kong dik azo mek lai taka he thil aron thleng hi ngai tu om ati thua soi official chuan Saudi Arabia chuan an rama pong po be na thleng a omani chuan in veng le ma chon turin atrulang selin ma an la ang ti na soi bok heng be na lo thleng mai tur intelligence report hi Yamena Houthi ten Gulf of Eden Saudi oil phur longan be nia an tarlan tu ka aron chuakani chokar liam ta chung po khan Saudi Arabia hian Yamena tanga Houthi ten missile an ron ka chuale Iraka Iran thlop militia ten drone an ron ka chuak manga an be na te alo tok to bokani Iran nen thanga chuang anin dong nuwa President Donald Trump chuan ral thuam mu munition chikhat chu an tlak cham lek lek to thu Oval Office a soi chuak vele tange nge a ma se US chuan mamo thula ral do zui sel turin ral thuam dang hetiang tluka sang le thiam na manga siam te chu anga tok le thung ti a soi ani thil dang alo thleng le ani poa in pe at turin ral thuam le amu khol khom bel chu thil poi mo takani thua soi boka Congress ne na ral thuam le bel na tur bat zet dil hlotlin ani chung changa Oval Office zo na achan na President Trump chuan tuna ral thuam omza thi top neilo virtually unlimited ang main kan nga ani ma se chini khatero chu atlem hlek mai thei ti in a chang defense contractor ten
Patriot missile interceptor le Tomahawk missile tamzok nei tura chun le zan zoma an siam mek lain ral thuam dang le amu advance vak lo zok te ero nga tak an ni thuwa soibok munition chini khat kan kol te hi a chan dang a omani ero chuan a chiang vak lo po ani mai theya tia siam chua chop thiam na hian tluk em lo ma se a sang ber po ani kher lo ani ma se heng ral thuam dang advance vak lo po hi a thok chak le a tha le boka a tam to khop mai chu wangin kan din mun hi a tha em ani ral thuam khol tam zok kan ma mo bel nge ya thil dang alo thleng le thut theya a thleng lo po ani mai thei thil dang engma a thlen lo nge ka be sei ma se kan din mun a tha le ral thuam le amu ammunition kan khol nem to kani ti in a thu soi hi a khara ni